Kia ora te iwi haere ake nei I te karere tuakoka ana te ao Māori o tira rimu pai noa ana I te matenga o te pou mātauranga no te whānau apanui o Te Kepa Takataka-ō-Rangi Stirling 88 ngā tau. Ko tahi te mahere rua ngā pōti, koe rā te rautaki, koe whakatakotoria te Pāti Māori, hei turaki te kāwanatanga I tā rātou whakarewatanga kaupapa kōwhiringa pōti ki te tai rāwhiti. Ka hono mai anō Shane Jones, tēnei matua, kui hoki te minita, whakawhanake orohe, ana ka takarure mai anō ki te karere, ki te wānanga I ngā take nui o te wā. Nō reira, kei te tini o hāku turi I tū anō ai te rātā I ūpū mau ai te tikanga o te manga tōtara, tēnā koutou katoa. Peta ana te rere o te marea ki te awenga o Te Kepa Stirling, kei te kura Māori o ngā tapuwai I tāmaki makaurau takato ana I tēnei wā. Peta ana hoki te rere o ngā roimata. Hei a pōpō ka whakahokia te tū pāpaku ki te marae o Wairuru, o tira ki runga I te mana me te wana o te whānau a Apanui, kei a Rāniera Harrison ngā whakamārama o te wā. Tanuku ana te tihi o ngā tapuai. E tangihi ana rā te puhikura o tua whakarere. Koina te ahotanga kia te kepa I runga, hari te mea ko te tātai whakapapa anake, engari tātai whare wānanga I heke mai ki runga ki aia. Koe nei te rangi, tua toru e takoto nei te koroua mōrehu o te whānau apanui o ngā tiporau a Te Kepa Stirling, ki te mahauta reare o tāna kura o te kura Māori o ngā tapuai. Tōhia, te wai o puru whakamata. No te pō te praere ko taha ke nei moe pauaru ai a Te Kepa e karapoti ana, e tōna whānau. Ko te mea matua mo mātou, ka tae te hoki mai ki roto I tōna ke whare, te whare wānanga pupuri kōrero o ngā tapuai. Hau ana te rongo a Te Kepa moana mahi nui te ao mātauranga. E whakamaharatia ana tāna homai nui ki ana tauira tua tini, e tangi mapu nei. Rongo nui te ahu o te kuro o ngā tapuai. Toana I rote ngā manu kōrero, toana I rote ngā kapahaka, toana I rote I te reo. Tau romano mā ruatika mātoru, romano ruatika māwha. Ko te kuro o ngā tapuai eke ki te taumata o ngā kura, mo te tāki te tohu NCA. Ai ki tōna pae e hopu ki ai ho ana tātua mau awe. Tēnei tangata te kepa. Ka hiki papa a te ata hāpara a pōpō ka hoki ki rau kōkore, ki roto anō, I te whānau a Panui. E tikanga, ka tae atu ki Wairuru I te whakaraka ki te whakaike. Ka takoto I reira, rua pō ka takoto I reira, te pō te tūrei, te pō te winerei, hei te taite, ka tū ngā karakia, nehu mōna ka tāpu getia I ki te rua kōiwi o na mātua o na tīpuna ki Mautara. Hei tā ngā whakariterite ka whakahoki anō ki te kōpua o te whenua a te taite, e tū mai nei. Ko tana waihotanga nui ki au, ko te māturuturu o tērā momo mātauranga o ukioki ki runga ki ngā whakatupuranga o tēnei rā. Kia mautonu ai te tapu o te wānanga I aia I te tapu o tua whakarere. I nā te mahi, he rangatira. Rāniera Harrison, Te Karere. Nō rei tiwi, nō tātou anō te māringa nui, te honotanga mai o te minita whakawhanake rohe o matua Shane Jones ki tā tātou wānanga I nei e te matua e mihi nui ana kia koe, tēnā koe. Kia ora, ngā mihi kia tātou. Ia kia tīmata tātaua, kōrero tātaua wānanga kia Te Kepa Stirling, kua hinga nei. Ko ana tama e toru hoki mate I te tukinga waka I ngā tau o mua, he tauira no te kura o tīpene, tō kura o mua. He hao maharatanga kia Te Kepa, he hao kupu mihi ki aia. Tana tamaitia George, mau anō mau I te kura I tīpene, he tohi mo te whutupōro. Mō Kepa e ao te kaiako, he ngāio. Taku pāhi maharatu ki tana pāpā I te wāi hāmenengi ai o hone harawira mā ki te kōti mo te patu. I ngā koroke nāna I whakahahani I te mahi o te haka I roto I te wāi a mātua I te whare wānanga I ākarana. Hoi nāno te kaumātua I puta I roto I te kōti ko eruera, te pāpā o Kepa, hei tuara,
mō ngā tauira Māori i taka ki te raruraru i te rā wā. E hoa me te mahara hoki ki ngā kore rongonui mōna me tana pāpā, me tana tūpuna, mihi kō tuku, māku te ki, tēnā kaumātu i āia i rungi tana tuara, i tana rai, te whare tātai o tana iwi a te whānau apunui. E hoa, he mahanga pou o te mātauranga Māori kua hinga i kō tataake nei, tātāmati, whatarangi, hirini moko, iaia nei, ko te tangata nei a te kepa, ai rā nei, pātai ana tō ngākau, e te atua, kua hatia koe e mātau. E hoa, ko tā te atua ki a mātou, ako hoho i a mātou ngā mea, ko haka mahuingia ki muri nei, me ātou rui i ngā purupura. Ko tēnei kaumātua a te kepa tānei rui ai, tānei ngaki ai, ko te māro o te hinengaro. Hora kau he tauira tuatu i aia me ngā mahi metia mai e ia, hako i te noho i roto i tāmaki makaurau, ko tata kore kitea, he mahi te kura, ko te rite, te hohonu o te mātou ki te reo Māori, tata kore kite he tangata pēnā i aia. Nā, ko te haka mātou tau, ngā tāngata kei muri mai i aia, me mana woroa, kia rite ai tā rātou kake ki te taumata o te mātauranga ki orite ki tānei o ti ai. Tangata i whāngai hia ki te kai māro kāre kore manawa roa e rā ahuatanga katoa e tika ana mō Te Kepa Stirling. Kāre pēr e tika ana mō Christopher Luxon e hoa, tō hoa i roto i te kāhui kāwanatanga nei, i te mea kua puta no tana ihu e hoa. I te hia o etahi, o ona no ki te turaki i aia, pēhe o whakaro ki ngā raru i Wainganui a nā hinara, me te hia o etahi o rātou, ki te toki i tō rātou rangatira i a Christopher Luxon. E hoa ki uru mai tēnei ngārara ko te wene, i Wāhanga tonu i te kapo ngā kai tōrangapū, te rā te puehu ka puta, nā ka pura ngā kanohi ne. Nā te hanga nei ko ngā kanohi kei wā mātou piri kei tēnā ropu tōrangapū, e purana. Tika nā rātou kia mahara ko te taumata i whaiwhai mā rātou, mā mātou noki, ko te pōti hei te marama o Noema. Engari, māku te tai haka tau ki haka putatu ki a tātou, ki a koe noki mo tēnei kawa o te ao tōrangapū. Ko te tā te tika, he papaki, tā te teka, he kihi. Engari, ko te koroke nei, pākia kia hinga, ko rau e mohe mena, he tō tahi, he tō rua, he tō toru rani. Engari, ko rātou ke, mā rātou anō, haka māramatu ki te marea. He atake o rātou i pēnei ai rātou ki a rātou anō. Tā māko wini tana, he rauhi, he kohinga pōti kia pai ai te tere o tō mātou waka e mara. E korero ana mō tā korua ko uni tana ko hiko i ngā pōti. Koe rā hoki, te aronga tika, te aronga matua i tēnei wā, e te matua ki aro tō tika ki tērā kaupapa. Hai aha, te kai anō i a koe i roto i tō ake rōpū pēnei a nā hinara i tēnei wā nei. Engari ko te Opportunities Party, koe rā hoki tētahi rōpū e kohi pōti ana i tēnei wā nei he ai ki ngā tauranga o te wā. Engari, tērā te kōrero a Helen Clark, Premier o Mua, e pāna ki te uiui tanga i mahia e Kile Wong, i te taho Jack Tame i ngā rangi whakatānei, anō nei hei tā e Helen Clark, he taraina kua pare kuratia. Kei te whakai koe ki tērā kōrero a Helen Clark? Ai, kei pōhe koe, nā ka peitangia ngā ngutu o te kai tōrangapū ka teiga meinga he tohunga, kāhore. Tāria te wāka kitea mena he ngako. Tāria te wāka kitea pene whai iwi tuaro ana. Mā kua noa mea tu ki a tātou, a tōna wā tēnā rōpū ka kitea. Ko te kete, ko te rite, ki te tangata e noho tahanga ana, ora koe kākahu. I whakarewa hia e te Pāti Māori, tā rātou hi koe ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau, i ngā rangi whakatānei, nā ko tētahi o ngā rautaki, āta whakapuaki hia mai, āta whakatakatoria mai e rātou, kia kaua rātou e whai te pōti a Pāti, engari e kiana rātou, ho mai te pōti a tangata anake. Ki o whakaaro he rautaki pai tērā, he rautaki mō rea rānei? Mō rātou ake ki te kore a Debbie, ki te kore a Rawiri. E tae te pupuru i o rāua tūru he tōreretanga ki te mate. E kore te marea whānui e whakaea i te tūmanako
ki Wāhanga tonu i etahi o ā rātou kai tautoko kia tautoko tia a pāti. Tā te me nā rātou anō te ingoa tō rātou pāti i whakamakinu. Nā ko hoki anō rātou ki te whakapururu, ki te whakapakari, ki te whakamaroro, i ngā taiapa kei wahotu i o rātou kāinga pū anō. Engari, mā kono mea tu kia tātou, kei kona anō te rōpū reipa e whakapātaritari ana i te marea. Kia kauarau atu rātou e whakapōhehetia te Pāti Māori pēnei me te wā o te tukunga pōti hakamutunga. E taku whakapai mahi nui, mahi pakeke, mahi uorau atu. Kia hoki anō ngā kai Pōti Māori, mātotoru ai, pūruru ai, ki a rāwiri rauko Debbie. Tā te me, te nui ngō ngā mahi o tia rātou e aka tūtū puehu nei, e mahi kapahaka noi ho, ora kau he hua ko tahi puta. Ka vai te matu mi ana ki a koe, i puta i a koe e tahi taonga i tēnei rā, tēnā whakatau aki i a ta tā kohatia mai e koe, koe tuhia tērā ki te rai, hei whakaputa mākua tōna wā, engari kami i te ngākau ki a koe matu, hoki tonu mai nei koe ki te whakatakoto i o kōrero i o whakaaro, anei a te karere mihi atu nei, matu Shane Jones, mini te whakawhanakero he tēnā koe. Hei kona, hei kona. Ka bai. Rangatira ana tana whakaaro kia hoki tonu mai ki te whakatakoto kōrero ki mui a tātou ana ngā pataki o te karere. Hei muri ake i ngā whakatairanga e karema ka whakawhiti atu ki te tīma o Taioro me te whakarewatanga o te hīkoi a te Pāti Māori ki te kōwhiringa pōti o te motu 2026. Hoki mai anō ki te karere, ko tahi te mahere e rua ngā pōti, koe rā te rautaki, koe whakatakotoria e te Pāti Māori hei tūraki i te kāwanatanga, i tā rātou whakarewatanga kaupapa kōwhiringa pōti ki te tai rāwhiti. Ko te pōti kai tono te aronga matua, mā ngā kai pōti tonu e whakatau ki hea tukunai te pōti pāti. E whakapono ana te Pāti Māori mā tēnei rautaki ka tokomaha ke ngā Māori ki roto i te whare pāremata. I reira Mātai Smith o Taioro News, Anei, tāna pūrongo. Haruru ana te wakapōti a te Pāti Māori. E tuatahitanga i te hītori o tēnei rohe. Ko tatu mai tētahi rōpū tōrangapū ki roto o tūranga tangata rite, ki te whakarewa i tana mahere pōti. Ētahi kua hara mai ki te kimi kōrero, ētahi kua hara mai ki te tautoko i te rautaki, i whakaritea e o tātou mātua tīpuna nā rātou tēnei kaupapa i tīmata. Ioi, ki te whakarite i ngā kaitono tokowhitu, e hara i te mahi māmā. Me noho kihea i tēnei moka ki te rāwhiti rāno. So they looked at options for us to stay in places, and the Portland was one, and there was other places. They said, what about the James Cook? No, thank you. Those of you that stayed there, aroha mai. We'll sprinkle you on the way out. Aha koa te noho tōtara wāhirua i te rātau. Ko tahi tonu te mahere a te Pāti Māori o Anei, hei tūraki i te kāwanatanga. So long as we believe in you, believe in me, believe in us, we'll get there on the 7th of November. Arā, ko tahi noa te tiki e pirangi te ana, he tiki mo te tangata. Mā te pōti a tangata ka tare tātai te turaki i tēnei kāwanatanga, tuatahi. Tuarua ka tare nuki te whai, te maha o tātou ki roto i te whare, me te mea hoki ka pupuri tonu ki te reo motu hake a te iwi Māori ki ro pāremata. Koina hoki te hua o tēnei mea. Tatau pōti atu, tatau pōti mai. Kei raro rawa te Pāti Māori e pūtuana i raro iho i te Matapae heneti. Nā whai anō te tono ki ngā kai pōti rārangi Māori, kia au ki te prēne. There's one plan, two votes. Our plan has to be to focus on the candidate votes. We trust you with the party vote. Nā reira he takoha tēnei mā te rōpū reipa me ngā kākāriki me te whakapono. Kāre tāia e rāua te whakatū kāwanatanga me nā kāre he Pāti Māori. We worked with the left wing to mobilise the hipoi
In fact, if we hadn't have reached out to them and included them, I don't know where they would have seen themselves in the hikoi. It was our electorates that hosted most of the hikoi. So, we've worked on kaupapa outside of the house. Inside of the house, we've got some common ground. We all want to look after our workers. We all want to make sure that there's a better health system. But I think the difference is that we want to have an enduring systemic change. Toko whitu ngā kaitono, ko tahi tonu te prēne. Engari kei ngā kai Pāti Rārangi Māori, te whakatau. Matapae Smith, tai oro. Nā, kua te oro o te Pāti Māori ki te tūru o Ikaroa Rāwhiti. Ko tā rātou rautaki, kia riroi a Hayley Maxwell, te pōti ārohe. Kua roa te tūru nei e puriti ana e reipa. Engari hei tā Maxwell, he pakanga nui kei te haere. Kei tōna taha, ko te whakarite rautaki, me te prehitini tuarua o te Pāti Māori a Willie te aho i kōrero rāua, kia Tina Wycliffe. We got 300. I te hui whakarewa a Hayley Maxwell e haere ana ngā hua ki te hunga nui te moni. Engari tērā tētahi taonga nui atu tōna wāriu ko te pōti ārohe. I te mea mena kei te pirangi tātou ki te pana i tēnei kāwanatanga, koira te rautaki. Pōti mai. I ka roa Rāwhiti. O ngā tūru Māori katoa, ko Ikaroa Rāwhiti te tūru ua rawa, te tango atu i a reipa. He pakanga nui kei te haere. Engari, mena kei te pakanga au i runga i te aroha nui, mō waku mokopuna, mō ngā uri kei te heke mai nei, ara, koira taku whai. Kei tōna tuara a Willie te aho, prehitini tuarua, e arotahi ana ia kia rua ngā reo Rāwhiti ki ro Pāremata. Tuatahi ki te whakarahi ake i ngā Māori i roto i te whare Pāremata. Kia kaua mā te reo kotahi o te rohe karangona, engari mā ngā reo e tāia karangona. Nā reira, koira te kaupapa tuatahi. Tuarua ka tukuna te mana Māori motu hake ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, ki tēnā tangata, ki tēnā tangata. Māna e whakarite. Ina hoki kua piki tūranga kusra ki te namatua iwa ki roto o te rōpū reipa, ia ki te Pāti Māori, he hāneanea tōna noho. Ho whai tūru kea kush ki roto i te whare. He kushi tana tūru. Tukuna tō tō pōti tangata kia Hayley. Kei a koe tō pōti pāti nei, mehe mea kei te pirangi koe kia kuhu anu hoki ko te tuahinera. Engari, katarea. Katarea kia rua ngā reo kōrero mo te tai Rāwhiti. Ko te oati a Hayley he reo haka tōna, ka haka tonu ia ki ro Pāremata. Engari, mo te tai Rāwhiti nei, mo te Ikaroa Rāwhiti nei, he rohe haka. En ko au tērā, ka tū Māori ki roto i tērā whare, mo te Ikaroa Rāwhiti. Anō te ātāhua o ngā taonga e hokona ana, engari ko Ikaroa Rāwhiti ke te taonga kore utu, e tino hiahiati ana. Tina Wycliffe, tai oro. Hei muri ake i ngā pānui hoko, ko te whakarehutanga ake o te karere mo tēnei rā. E tiwi kia hoki anō tātou ki te kura karioi o te wā kia Te Kepa Stirling. E tuakoka ana te ao Māori o tira e rimu pai noa ana tātou. I te matenga o te pou mātauranga no te whānau apanui, ara te matenga o Te Kepa Takataka-ō-Rangi Stirling e 88 ngā tau. I tū tako nei ia ki te hapori o Māngere i te tonga o Tāmaki Makaurau mo te hiatau. Ko tāna he rui i te kākano o te hiranga ki te mātauranga Māori, huri noa i te rohe. Nei rā tā Ethan Oneroa, huri tau i te ao o te taniwha me te ōhāki a te tipua. He tapuai nui kua ene i te mata o te whenua. He tipua kua huri hei whetū mārama ki te mango roa. Kua rima te kautaua pāpā Te Kepa e noho ana hei pautoko manawa mo te hapori o Māngere. He mea whakatipu ki ngā reke o ana kuia karaua no roto mai te whānau apanui. He's staunch about tikanga like everybody in this room knows. Whether you like it or not, that's Kepa Stirling for you. Ka tīmata tāna hi koe i te ao kiko nei hei kāmura. Ngā mea mai taku pāpā kia. Me haere koe he roia.
Ngā mai tō kāre o piringi tāre roe, me haere koe ki te roe, ngā mai tō kao. Ngā hana koe ki te toi ki tō pāpā. O, kei te pai noko koe ki tō. Ka moia tana makau a panitaka whenua waipapa nā wai rā ka hūnuku te tokorua ki te tonga o tāmaki. I ko nei ka whai te ara o te kaiako. Tēnā koutou tamariki mā. Ka piritahi te tokorua ki te kāreti o ngā tapuai i te ngahuru tau whitu te kau. Nāna hoki i whakatō ngā kākano kia tūrangatira ngā tauira Māori o konei ki te ao. Nā rauatahi anō ka tūwhera ngā tatau o te kura Māori o ngā tapuai. He kura iwi motuhake i arahina nei e tā raua tamāhine e arihia. E kā mau te wehi, ko puta mai ngā roia, ko puta mai ngā dentistry, te wahi engineering, te wahi pāna ki ngā pōtai Pākehā. Ka hinga tana hoa rangatira i te tau 2014, ko Pāpa Te Kepa tētahi o ngā mōrehu whakamutunga o te whakatipuranga i kaha whakapito ngoi kia whai hua te reo me ngā tikanga i te pūnaha mātauranga. I tēnei tau tonu kāra mai te reanga hou, nā ko te mokopuna tonu a Te Kepa ka ārahi te kura hei tumuaki hou. He whakakitenga kua whakatinana hia. Nō reira e tā hoatu haere, kua kotahi anō koe ia kui pani, i o tamariki e tōru, ia hori, te kepa, me hamiora. Ethan Onerua, Te Karere. Kāti e te iwi, e whai ake nei ko ngā tohu Huarere. Nō reira koe nā tātou kōrero mō tēnei rā, tai a whio tonu atu ai ngā mihi mai o hā ki o koutou i te tautoko nui, tai ore mai a tēnā o koutou i te karare i a te rātu. Tēnei taonga tātou anei e toitu tonu nei ngā ākinga a te tai, ki rere ai ko ngā kōrero mō tātou nā tātou anō ki te ao whānui. Hei a pōpō tātou tū taki anō ai e te iwi, kia ora tātou katoa, tūrou, Hawaii.